Naragsak idi datakit nagdana kaslaawan ti sarday na no ararigenta kaslaawan patinggana dagindi ragragsak kasla apang darigman idi tanag pagkadakameten kanya nalidaya mukti rason mo asikat umadayo ipalubusan kan uray syakti masaktan balunen tukumang lagip taan nararagsak pagkalaglagi pang kanya pagkalaglagi pang kanya Naragsak idi datakit nagdana kaslaawan ti sarday na no ararigenta kaslaawan patinggana dagidi ragragsak da sikat umadayo ipalubusan kan uray syakti masaktan balunem tukumang lagip taan nararagsak pagkalaglagi pang kanya pagkalaglagi